Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta, tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, ora pro nobis peccatoribus nu et in hora mortis nostrae. Ave Maria, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta, tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, ora pro nobis peccatoribus nu et in hora